Hallo maatjies, hallo boys and girls. Welkom by ons graad 1 sigwoorde les. Welcome to our grade 1 sight words lesson. Hierdie is lys B. This is list B. Ek is baie opgewonde dat julle vandag saam met my gaan leer. I am so excited that you are learning with me today. Ons gaan na verskillende sigwoorde kyk, hulle oefen, die woorde hardop sê en lekker pret hê terwyl ons leer. We are going to practice new sight words, say the words out loud together and have lots of fun while we learn. Is julle gereed? Are you ready? Kom ons begin. Let's get started. Hierdie is die woord het. This is the word het. Het beteken have of has. Het means have or has in English. Sê saam met my, say it with me, het. Sê die woord saam met my, say the word with me, het. Baie mooi maatjies, fantasties. Well done, boys and girls. Fantastic. Hierdie woord is en. This word is en. Sê saam met my, say it with me, en. En beteken and. En means and in English. Sê dit nog een keer saam met my. Say it one more time with me. En. Fantastiese werk, maatjies. Fantastic work, boys and girls. Let's move on to the next word. Kom ons gaan na die volgende woord toe. Die woord is die woord in. This word is the word in. Sê saam met my, say it with me. In. In beteken in. In means in English. Kom ons sê die woord nog een keer saam. Let's say the word one more time together. In. In. Pragtig maatjies. Beautiful work, boys and girls. Hierdie woord is op. This word is op. Op beteken on. Op means on in English. Kom ons sê die woord nog een keer saam. Op. Again. Op. Pragtig maatjies. Well done, boys and girls. Hierdie is die woord my. This is the word my. My beteken my. My means my in English. Kom ons sê die woord. Let's say the word together. My. My. Fantasties maatjies. Fantastic, boys and girls. Kom ons gaan na die volgende. Let's go to the next. Okay maatjies, kom ons kyk na 'n paar verskillende sinne wat hierdie woorde bevat. Let's have a look at a few different sentences that use these words. Ek sit op my stoel. Again, ek sit op my stoel. This means I sit on my chair. Kom ons kyk na die volgende een. Let's have a look at the next one. Ek het 'n skooltas. Again, ek het 'n skooltas. This means I have a school bag. Ek en jy sit in die klas. Again, ek en jy sit in die klas. This means you and I sit in the classroom. Sjoe maatjies, ons het nou na 'n paar verskillende sigwoorde gekyk, hulle geleer lees en ons het geleer hoe om hulle te sê. Wow, boys and girls, we've now looked at a few different sight words. We've learned how to say them and read them.
Luister mooi. Listen carefully. My, op, in, en, het. Again. My, op, in, en, het. Okay, maatjies, ek gaan dit nou stadiger probeer sê, sodat jy die woordjie na my kan sê. Okay, boys and girls, I'm going to say the word slowly so that you can try and repeat the word after me. Are you ready? Let's go. My, op, in, en, het. One more time. My, op, in, en, het. Fantasties maatjies, fantastic boys and girls. Baie dankie dat julle saam met my geluister het. Thank you for listening with me. Dankie dat julle saam met my geleer het. Tot 'n volgende keer. Until next time. Thank you for learning with me boys and girls. Totsiens. Goodbye.